Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui Public Health Engineering PhD Department how to tetsuan for wa tui tamzela tui lan le tui no wangini dang ayin tuyan tam theilo thuan soi Akashvani news in komna he thu hi soin PhD how to tetsuan mi pui hne na semtur tui chu an pam reng thawa amai ro chu tuyan nut na satawangin phase 1 2 le 3 ya te tui pam akhai lakve sha chin antia mi pui ma mo tok tur chu om thawa an sha thu soin heti rwal hian tui pam ni dang aya atlem chhode wa wangin mi puya sem chho apo khai lak tlem azong chu a omlo theilo ti an soi PHE how to te chuan mi pui te chu chalai anga mang ang lutuka an an shat lo thu soin fur khwa te ani wangin mitam takin ro tui khol na changte an sheto ti an soya ro tui khol chu department in an ngai poimo thu soin ro tui khol to ra in zertir na chu kongshang shanga an kalpui reng thil ani thu an soya mi pui te chu ngai poimo to ra an do thu an soi bok ani Mizoram taxi shang shrai tu de chuan Mizo taxi app man meka an du lo thilte soipui turin chief minister mu antuma an langa mek thu an soi voina Akashvani news in komna a Mizoram Taxi Association President Pukela Rinliana chuan lir thei manga Aizawl taxi pol pathum shrai tu de chuan chief minister muturin appointment an dila an du angarangin an lam hu theilawa an hu vele chief minister chu an harsana soipui an tum don atia Pukela Rinliana chuan chief minister hena hian Mizo taxi app man tur red en non chungchangte a app chunga belchian dol lo le siam that ngai nia an shat ba ka an harsat na shang thlen an tum thuan soya high court a khin tum chu chief minister mu phota chuta anin biak na azerin malak zel an tum thu an soibok ani siam khan muilang an in biak na azerin anyang chu well that's one yeah so application chunga pension dolo pan noi tele I have kind of appointment in some sapun hona kal thai thing dai go hona Puantuangin Mizo taxi app pang tu taxi te hi nimina changkhan thathar ni som thleng plan lo ni nei lovin an plan chana department na changa thudon danin Mizo taxi app in ziak lut hi zariat somli pakwa nom to in ziak lut te hi lir the keli nei taxi zan hi som thum pakhat ke ni nei taxi zaruk le pathum le auto rickshaw som panga ani Voin Khan Minister Pathum Horticulture Minister Pusila Soivunga Revenue Minister Pubila Chanzavale Tourism Minister Pulan Hinglawate Chuan Sarkar na tho mek in fe in Horticulture Center Titeveng Antlo Mizoram Sarkar Chuan kumsang ni le somni Pathuma Changkhan Project Patni Development of Pilgrimage and Heritage Tourism Facilitation and Congregation Center le Aizawl Convention Center te chu Horticulture Center chite hmuna bulan lo chan to a heng project te awang hian helai hmuna Horticulture Department malang na shang chu ti to pania tundin hmuna heng malang na hnuaya building te hi man thei tur sakzo che pani to a in kalpona kong tur a lawa wangin Horticulture Minister Revenue Minister le Tourism Minister de hian ahuna tlo in akal kong tur te siam fel dan turan ena heng building de hi mi puiten changkai taka an man thwai theinan malak dan tur te le kong sial dan tur ten en ho ani minister de hi an department chan cheva officer te chite veng khotlang shrai tu te le ZPM Aizawl West to shrai tu te nan joy om ani Voin hi World Population Day ania khovela mishing pungze lawanga harsat na shang thleng theite sutkian dan tur ngai to chin ania man rei thei dai rei le dai zai zong khosak dan te ngai to chhozel ani kumsang khat zakwa somkwa December thla khan United Nations General Assembly chuan resolution siamin khovela mishing pung chhozel in a shin harsat na shang le chawna danglam tak asiamte sukyang tura malatur apom ania Kumin World Population Day thupui atan realizing the hopes and aspirations of young people today and for the future ti man ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani